za matetiky fatsika jiaby efa samby nahita clip maro samihafa zay nahitatsika hoe misaotra hoe Inofilm Alan Ravohitra jiaby zay no efa hitatsika dia nahitatsika managna anjara ny eto amin'ny point carré ikoragna hiaraka amin'ny réalisateur za mbola taminazy hoe les grands non za mbola tsy grand leté misy tamina fa nahitatsika dia fantrabiby kokoa mahakasika any Alan Ravohitra ny eto amin'ny point carré fa mialohan'izay dia ataontsika hoe fa mintinina ny asa zegny nefa vitany tamin'ny taogno 2022 losy. Regny no azazagna hoe ny sanganasa zegny ny famitignana igny fa tsy voafitry agnaty fotoagna foy izy koa zay ataontsika hoe sanganasa zegny ny vitsany Alan Ravohitra zay izy no vahetsikany amin'ny fotoagna azy ty miarabanao tonga soa hita amin'ny point carré Alan Ravohitra miarabanao zay faly miarabany Jean-Luc dia faly miarabany fagnaraka ny point carré jiaby voalohany zay manao koa le hoe anao zatra ambadiky caméra fa ndraiky ity anao zay devant caméra ça va compliqué satria ndregny efa zatra ambadika le caméra fogna zegny dia niany somary hafahafa zay hafahafa ya izy moa zegny dia etsy moa tegna magnano fisaoragnanao maventy nagnasany fagnasanay izay ny agnatin'ny point carré itsiny dia raha pragnitsika eto somary mizara aroe izy eo aloha mikasika ny hoe Alan manokagna dia eo koa makasika le hoe Inofilm dia efa mitignana ho antsika jiaby Alan Ravohitra le antsointsika hoe réalisateur fagnatotosa ny amin'ny lafiny sary ny amin'ny lafiny vidéo mialohan'izay izy koa tsy madiso ny avagna tsia zay mampiaiay volagny io zegny Alan Ravohitra aveza Alan Ravohitra zanaka Tamatavy teraka avy Tamatavy pirmo bitsy misaraka zay dia tombo tao Tamatavy niantra Tamatavy dia tamin'ny fotoagna karakoran'izay le naviany fao eo fa za mba hidrika amin'ny resaka fagnanaovana vidéo fagnanaovana resaka clip le izy zegny fitiavagna le tsy mbola hely zegny izy le tegna marina fa à la base za nagnano photographe dia avy teo am'zay switché nivadika réalisateur zegny karaha zegny zegny le parcours izy koa hoe somary podianatsika hoe ho an'ny Alan zegny tamin'ny fotoagna karakory anao volagna fa bon fa za hitriky landagny taminao firy taogno tamin'izay fotoagna zay koa azonao 9 ans efa hitatatra zegny le fitiavagna média dia tamin'izay papako tegna izy navigateur dia izy zegny mitondra caméra dia efa zatra midôladôla caméra regny zegny tamin'izegny dia efa commence nagnano montage tamin'izegny fa ela Windows Media Maker zay logiciel hely nampiasaigny zay tamin'izegny fa efa tia nagnano montage raha ampianaragna regny ohatra na hoe nakarakaran'zegny zegny efa nanomboka tamin'izay fa ela zegny le fitiavagna le resaka vidéo tontolon'ny sary zegny mba tantara hoe le karazany appareil zegny nandesin'ny papanao taminao tamin'izay fotoagna zay mbola tsy mitovy araiky karaha zio ty tsisy dirana zegny Kodak hely zay zegny filmegna événement regny fa tsisy dirany le amin'izao feky fa efa marobe le fivaragna zegny tatsiorina dia tamin'izay fotoagna zay io fa hoe nagnano izy nadinidiniky teo igny izay dia iny zay resy lahatra anao fa za infance amin'ny raha ty fitiavagna le passion dia avy eo izy lasa asa dia nitiavagna dia raha koa tiagna zegny tegna marina tsy maintsy ilofosagna dia karahan'izay tia zany nanomboka bon je vais me lancer agnatin'le izy matetiky nety amintsika hariva hoe réalisateur zegny ny ankabeazany te fiampatagna
za ty tany hoe alany vezo zegny hoe ty fiapatanga sa nisy fianaragna koa tagnatin'izay nefa mizany résultat zegny ny vitanao tegna ny hoe zay ty volagna baka andafy donc hoe manelany manokana satria vetsika amin'ny fanontaniana le izy au fait don ngamba don le izy de autodidacte zegny nezaka nianatra de nikaroka fa tsy nandalo fianarana manokana hoe agnano vidéo na resaka karaha zegny dia tafitonga koa ran'izay le mitsangana le hoe Inofilm ary na tonga magnapetraka fa ataoko Inofilm agnarany boîte de production naga koa zay mety volagnina izy tamin'ny finy tsangana an'izao 2020 confinement votsiana ni zegny votsela tegna 2 ans et demi ngamba nitsangana le production Inofilm au fait izy io teny italien izay miteny hoe hymne zany hymne de miresaka tany zegny le izy hoe ino de radical innovation le izy de il y a quelques trucs qui ont mis le nom et moi je me suis dit bon voilà je vais le faire Inofilm dia ny agnatin'izay sagna tena mizaha clip maro samihafa agny maromaro zegny ny clipn'olo zegny nataonao tagnatin'izay fa agnisan'ny tiako sogady nagnatin'izay misy ny clipny RG miaraka amin'ny Jeff le hoe resinao dia eo koa irany Rootsman Lingio dia eo koa misy any irany mpanatanto Dadilove fa ny tiako koragniny malôha aloha makasika le irany RG sy Jeff igny nanao koa tafotoagna nanaovagna ny réalisation igny pas trop compliqué gros projet les izy tegna marina gros projet RG m'a contacté il m'a nalefa taminaka zegny le son bon voilà misy featuring ndraiky Java Diego zay Jeff Switch de j'ai écouté le son direct nisy inspiration nandalo tagnaty loko zegny tegna marina à l'instant même izy nandefa son 5 minutes après za direct nandefa message taminazy bon voilà zao l'inspiration ataontsika aminazy hoe on va diviser ce clip en 2 mondes zay 2 mondes zay misy côté glacial et côté feu zegny comme si hoe ange et démon donc za ty intégré RJ en tant que dans le monde glacial ce qui est ange de Jeff dans un monde un peu plus démon zegny tegna de nalefa l'inspiration nalefa David Jab parce que en collaboration avec une équipe prod Lera nalefa le budget on a calé la date on a pris un studio enfin on réaliser les c'est reste studio zegny un peu plus international gambi la zakonazy parce que on a pris des studios des studios fanaovagna tournage zegny à Madagascar donc voilà les artistes de d'avenir zegny tegna marina tsy possible mihitsy ndeha atao amina zavatra extérieur mila décor mila créer neige feu par rapport amin'ny effet visuel jiaby zegny ça compte beaucoup déjà anao studio manana capacité kokoa afahanao migérer resaka lumière ny tegna marina par rapport à ça donc on a fait le projet comme ça et on a sorti voilà zay raha volaniko amitsika zay moa dia projet tamin'ny 2022 teo igny efa diantsika anatin'ny plateforme maro samihafa igny tsy voatanisa izy koa mpanakanto zegny eny hoe efa niara-niasa tamin'ny alany ravohitra misy ny mpanakanto vaovao misy ny mpanakanto ataontsika hoe zegny eny efa malaza tsy paragnatsika izy koa tsy Dadilove Bastalayon Gaye Mirasoa koa agnisan'ny efa niara-niasa taminao dia tagnatin'izay koa ny ton semaine maro samihafa tiako asevanao karana elo koa makasika ny ira zegny agnisan'ny carton amin'ny fotoagna zao ty dia irany Rootsman Lingio anao nagnano zay nanao koa fandeha resaka réalisation igny alany Rootsman sy alany ny tegna marina miaraka niakatra zany hoe 2 buts projet ny Rootsman efa Inofilm déjà izy olo avy Tamatave de nanomboka Tamama City zay nisy projet ensemble mais après ZMZ tamin'ny 2022 farany teo on a sorti Darling na Lingio cette année déjà zay tube mivoaka bien fa nenay Rootsman efa ino moa azoko ilazagna anazy connexion zay misy zavatra anaty laoko de mandeha ho azy karaha io fo de on a créé
quelques petites décors, on a réalisé à Tamatave, comme cette chaise à Tamatave, c'est plus facile à amener, réaliser à Tamatave, cette chaise à Zanatan. Donc on connaît les endroits et tout, et on a fait ça, on a sorti. Les ils ont voulu présent. Mazava azy koa moa ohatsika zegny mizaha zay izy io ty agnisan'ny azoko zegny hoe setra raiky zegny mivoatra ary ty resaka réalisation na fagnanaovana resaka vidéo maro samihafa zegny mety misy amitsika magnontany hoe réalisation de manao koa fandehany magnano clip tiako mba zaveny alanelo ny fomba fiasanao io ve koa misy olo araiky izy ty hagnano clip izy magnambara hoe zegny tadiavo fa en fait c'est comment ça marche agnatin'ny monde ny réalisation anao ndio propose sa hoe olo ndio magnamianao le thème de manao koa fandehany hoe za jeu zay pire sady za mary baka fa mira atsika diako sady efa navinera niasa marigny atsika tao zay fotoagna zay nipinaka voalohany 2021 tamizay tatamatary voilà début tamizay raha azonao tsara ty continuer Alane izy koa zay misy olo zay mahita Alane izy ty raiasa amin'ny Alane manao koa zay resaka fomba fiara-miasa contact de lefa moso sa manao kory fandehany izy koa hoe tena tiagnano clip. Au fait les Mzararu il y a différents artistes en Tangamara. Mis artistes mis inspiration nazi ndesina amino de anao anjaranao ma inspiration no am fomba agnatsaragna nazy ny Tangamara tu vois. Mis process zany aragna hoe bon zay l'inspiration no de zavatra karakaran'zegny au fait ataonay afagna magnaboaka izy tsara fa misy artiste ndraiky zany mamianao carte blanche de anao mandinika réalisation jiaby qu'est-ce qui décor tokony ilaigna aiza endroit tokony ilaigna arakaran'zegny fa la plupart zegny zay managna écoute par rapport au client qu'est-ce que les clients ils veulent de igny zegny le atsarane afin mamoaka le produit bon voilà ce qu'on vous donne boka igny izy diny magnaraka zay koa agnisan'ny tiako antonigna koa Alane hoe izy volanao zay hoe 2020 nanomboky no commence jeu 2023 votiera nefa anao efa azo zegny hoe managna place ma izy anao amity resaka fagnanovana réalisation ety zay fizavany Alane izy ty aza ty fizavana izy ty tsy resaka concurrence sans magnano anazy fa kanefa Alane araka fizavako anao jeu ty tsy hoe merikanao t'as même pas 30 ans de tiako antonigna agnatin'izay zegny Alane hoe iny hitanao fa base nanananao na fanao nagnapetraka fa hoe na de efa misy aza nihafa fa ty atao hoe ino film ty atao hoe Alane Ravohitra afaka nagnapetraka place nao tagnaty zay c'était quoi les techniques ino base tagnaty zay Alane. Donc tout premièrement retour client donc tegna afaka magnazava anazy fa misy zavatra ndraiky afaka teneniko hoe fitiavana passion sa passion zay mandeha voalohany zay hoe mandinika hoe vola ny tegna marina zegny passion de revo zavatra zegny ataonao fo de tsy maintsy mivoaka fogna izy ny tegna marina mivoaka io izy koa Alane efa andehagnano réalisation na clipn'olo ny raha tegna isan'ny tegna mahasorotiny anao rehefa magnano asa raha tegna mahasorotiny ana maromaro fa agnisany décor za matetika tia magnano resaka décor agnatina clip tanao atsika amin'izao mijery tanao américain fa ambaniny africain amin'izao koa resaka hoe musique volagnintsika resaka exemple par exemple les nigériens numéro 1 zegny zare amin'izao koa mbola la musique na resaka vidéo zegny atsika n'olo mainty zegny amin'izao lasa managna ascension be donc s'inspirer amina zavatra maro zegny za afatsika réaliser ze zavatra zay. Taongo vaovao 2023 ino projet mety avy ho an'ny Alane ho an'ny Inofilm? Projet maro surtout en 2023 ty maro be ny forfait afin proposer un client de misy émission quoi zay go créer nay zay ny tegna marina il y a tout ça et mbola tsy afaka mivolagna raha maro zay projet ko tsy tegna izy concret tsara donc volagny fa surprise le raha de hitanareo amin'ny page koa izy tsy hoe la conseil ho an'ny ataontsika hoe jeune managna menimeny mba to losy karaha Alane fagnanovagna resaka réalisation petit conseil technique ho an'olo zegny mba managna minofinofo lasa réalisateur atao en fou le asa sisa fa tsy zay atao en fou de mandeha mahitsy de un peu anao mitravaille mahita exploit mety ndraikindraiky anao tsy maintsy magnano erreur fogna zegny fa le erreur zegny ianaragna de
atsaraigna le rapper. Ya. Zay ko be ny tafatafana ataontsika niaraka tamin'ny Alan Ravotra niteto amin'ny point carré kambany koragnanao farany ho an'olo jiaby zegny any mizahantsika indrindra ho an'io zegny efa clientanao sy ho an'io zegny managna menimeny hoe mba tiara hiasa amin'ny Ilo Film, tiara hiasa amin'ny Alan Ravotra zay ny hafitra anao ho an'ny mpizahantsika koa ny eto amin'ny point carré Alan. Mitsotra betsaka le client zay nametraka confiance satria koa tsy avy amin'izay client zegny mety tsy ho karahan'izao ny tegna am'izay dia ho an'izay client ho an'ny olona zegny tia hiara-hiasa ny tegna volaniko afaka magnantona micontacter amin'ny page Ilo Film na micontact commercial anay numéro disponible amin'ny page ao dia voilà aza misalasala magnantona fa vono andreanare zegny zay. Là ça les femmes za Alan za voula hoe tsy possible mihitsy za ho lasa réalisateur na clip zegny za tonga tany hoe io fasambany Alany natao interview amin'ny émission karaha ty devant caméra anao koa fahitanao asany Alany mety vitanao tsy vita non tsy vita ilele mora mivolagna fo tegna tsy vita allo mijanona derrière la caméra fogna zay ok vas dika zay nanagna chance atsika ny eto point carré hoe nagneky ny fagnasantsika Alany amin'ny tafatafa zegny nataontsika niaraka taminazy teto igny izay ka dia magnano fisaragna feno antsika jiaby isana encore ato amin'ny Irish Pub zegny nampiatragno antsika regny tsika misy son d'ambiance ambadibadiky izay satria ny aty amin'ny toerana zegny hoe misy anzay restaurant zay no misy zay dia mirasola ny Ravotra ho an'ny magnaraka koa magnantegna zay misy ny fiaramiasa magnaraka ho an'ny point carré dia zay magnano velomanao koa zay mirasoa ny ekipa jiaby veloma Alany voilà vita tompoko. Baby so Zatifanyova alovulanga mina inuwa bratitiano na doko fanyanza vona nyefa ranu masuna la takantana isananda tsilani tumani basi ikifatika fatyain zamino kara verubi danga pudi tira fula kafavoni lifti za mama matapa disufati anyindwe Resinauza fokwa miaku Tiakwa minaza nonda kiza fudio Resinauza fokwa miakwa no Tiakwa tikarwe fudio Kiamandra matiza mino Yeno za inge fiera ngaza fatba tuize Famarari za zenye fanga fudin fok zati ya ingre Et vous n'êtes dans un ring et dans mon cœur quoi qu'il arrive tu restes mon baby Ekali rangata comme nos coups de